Ikundi imwe ya ateti yala meomelelia mata kivela cha ubunge kuma Masinga mengwatanio na mubunge hula wivo nimenda ateti yala mekwiti vila seki wathukanyo kutoa isi oteti iwe na mwuo na ndaiya kavinaneka kwina nalilisi ya kampeni mainena tala ndithini cha thini kimwe cha mathiko ni maweta kanala meutongoi ni maile kwithwa makweti ye kuthukuma mwene nthi vandu vakwatia mawendimo ene uyu kakavinaneka ivyo vya kiteti ambatia kiloni mbunge kiitwelekelo nyumbani munene wangilile miongole na mwanza Ben Mosao na maovo katika maisha yao. Atongo ikautala mekukitia kivela cha umbunge kiliombunge ni cha Masinga kauntini ya Masako maumia wetano wa siasa sia mugo itena ngavano kabindani kala makomani ya kitani kimwe cha thini cha mathiko kuya tana ndithini tisuvia ni masietwa na tuiku na siasa nzeo alamenda ma MCA wata wow. Na kama ni mjumo wa siasa yule kwa ambi yoka mwana wani na mesamba mjumo yu munde na kala meze mwena mheshimiwa mwani na pili na mwani pili ukangu ni yeko tabi kwa you are just contesting isn't it na ambalo mcheza ya accept and mumbo professor ndio kiona ni wali ka race come on mwana wa alusiena ngwe kwa zima zikoni baruwe mundu kunene eka ko shauti ya mundu inena mundu lo kuete onange sumo ageka akashauti ukeko mwala shauti tebu ndeshena tiyendo tiyima 2027 akamba ondete kalonzo ni tebu ikiti kalonzo buzumbe wa ndeno kana mwanzaleni anybody else taking us another direction nese kulondete aendete chao eweka siasa wita sia wambia na speed wile umino kalela teganda ela ndiga uno siasa tikelo cha uhoya ngui wita sia wa ngondo aikironi ugele abarege kwa tukuna hiyo siasa kabola ndio kabola atukuna siasa ombola anengi anwame bao ndeni mwasa kwa tongo ebinda yene abika abika seja kuna mukasa kuona na muisa kuona mukwe Professor Nzioki Umoa ukiteima kivela ki wenda enende kusakua tongo yala mena muyo wongoni ne mwenda munuve mutongoi utongo otwa mabata menzu bala mailete kana mwesa tete nwandivine kama mwakeje naende ne asate siano moinusa chao siano moinusa chao imwe wa mundu ndini yoro imwe wa nimwe wa babu wino nimwe wa irungu kanata na kwa nimwe wao yangu ngeni nimwe wao Christmas 2026 mungena mwina report form na assessment books mungena igera yimunenga your progress amoma geba approaching ngange meeting nangi obaunde ne ko you tools of your report books nikena tu imanenga when that time comes nake mumbunge wikivila ni mwalio ni wenda alame ukitia kivila ki kuswania uni onaitina wao sakuani kodhela ukeba na maisha after 2027 oti kamina nesia sana tiko kite tika umane nono hivyo bete tuwane Baratiyo na okevya ulae vita no hoti ita MP wa chao wa Masinga umru ninye MP ju baka 2027 toini tiyezabu wa temeana tueli vilingi wa Mauvo Mutongo TV nyanita wa Ben Mosao.